باز یه باری دیگه سلام علیکم همه کسا خوش اومدین با کانال ما. این برف باریدن شبینین چه باریده استای تا این برف همی قیخ کدگین که راه بیزه پولی تراکتور توزه نکردین. ما پیش رئیس اومده بودم ویدیوی دیگری دا گفته بودم که اوقاتش میبرم. اومدم ساعت اینا 10 شد. انا اول انفیسه میرم و بعد نصیب باشه خونه میرم. انفیسه دا دکومنتومون تیار شده گای 2 روزی کاری دا تیار شده خدا بشکر. دادم رفتک اووردک اکو ماموندم قچی گودکم توقع بودن نخواستم ویو را دینه برم به حد رها بیزه بود. حاضی اکن ویو قچی داده من رفته دکومنتومونو میارم. این بلندیو را بینین چقدر برف 1 متر شده. آشیدن دا اسپید نکردین. همه درخت خوبن. بانوان عزیز ما امروز شما را با کار با کمپانی اتمی دعوت میکنیم. کمپانی اتمی نو برآمده زنهای عزیز مرحمت دیر نکنین. کسانی که خواهشمندین و همین رقم های روی اکران نویسین. شکرانه بانو همه نازکی های کار با شما در خشرو میفهمونن. بسیار زنهایی که در فابرلی کار میکنن انا در اتمی گذشته استند برای که در اتمی به حد آسان است کار کردن. زنهای مهربان به حد محصولات های خوب دارد. در این کمپانی اتمی بالها نمیسوزد. ای همه چیز خوبش همیه که بال نمیسوزه بالو جمع میشوه و در 1 سال 2-3 مرتبه زکاز میکنین. زکاز میتونین شما از 1,500 تا 2,000 زکاز کنین. زنهای عزیز فرصت خوب رو از دست ندهید. مرحمت به همین رقم ها زنگ بزنین. شکرانه بانو شما را رجیستراسیون میکنه. انشاءالله با همشه خوش رو میفهمونتون. کسانی که خواهش کار کردن دارین مرحمت بیاین قطعی شکرانه بانو کار کنین. پشیمون نمیشوین. به حد کار آسان و از خانه بیرون نمیبروین. بارهایشان همش کچستوینی های برای که کره در یکم جا میستند. سرتیفیکات حلال دارد. زنهای عزیز به تشویش میتونین زکاز کنین. مرحمت زنهای عزیز خواهشمندا به همین رقم های روی اکران زنگ بزنین. ما انتظار زنگ های شما هستیم. یا ماشین گذشتک ما در راه کرده رفته هوای راه کچی رفته استم دینا دادم رفتک بیچاره انا خیلی راه کچی میرم پنسه شپر سیده بعد سال نو وید کچی پنسه نمیدادیم تو حتی گراجدانство کچی نمیدادیم برای که 13 سال стажи کاری روسیه پرسیده استم. گفتیم شما در پنسیه نیست. تا حتی آدمای روسیه در پنسیه نمیدادیم تا که 13 سال стажи کاری نداشته باشن. اگر پاسپورتی دادم انویدی دادم 22 نوامبر برآمده بوده. کجایی که دمو پرپیسکا دا بودیم هوای زنک ما در 22 دکابر گفت. اگر بر وقتتر میگفت ممکن اسپید میکردیم برای که уже دادم بعد سال نو دا مونده شد لیکن نمیدادیم. دادم خیلی زیق شدک میگه پنسیون نمیداده. برای همین خیلی گفتم نتیه نبودش. با ما هم زیق شدیم که مقصد یکی با پسابه ها را اتمینید نکنه که این کردیت های من چی میشوه. زمستان دا همیقه آدم حمیلدار در قینه راه گشتن. باور کنین ای پشتی همی حمیلداریم بچه ما صادق نبرده استم. اگر نه تربیه صادق بخواه دیگه حقیقتی گودک و زیق نمیشوه. ما همیقه ترسانچه که هستم که در یخو راه گشتن دا می ترسم. با حمیلدار برای گودک می ترسم. در اینجا باشه رئیس
отдельно гӯшт овардаем. Ман рафтам отдельно овардам. Ай хидмат заморозка карда мондам дар холодильник. Ина ишаҳози ман 1-3 килоша фарш мекунам барое ки пага гудаку дар люля кабоб карда метиҳам. ҳоли бо рецепти люляра мемонам дар каналам. Ман дина овардаги ма заморозка карда мондам. Уже як партияша хомшӯрбу дохтам. Буша нахтума ҳамхе тайёр карда мондам. Тар карда Муҳаммаҷон омада торту шашлик заказ кард. Магарам пага да ана шашликшон кунам. Да сковородка мекунам яки. Ина даиҷа буша ман ваннаҳома уборка кардам. Ҳама кафилора шуштам. Якум бора уборка кардам. Нав дастам ба иҷара расидак. Хай иҷада шампун гелора мондама. Ойна пойнора ҳамара хушо карда шуштам. Ина айнара да вуқтича дохтама. Даиҷа стирка рафта истай. Шавҳарам омадак шокоша гирифтам ҳамара да стиральни дохтам. Ина қолинчаора нав дохтам, уборка кардам. Худо ба шукр иҷа шид. 2 рӯзай тамоман бефараштам ай коркунира. Ай ҳама хонаҳо дамада ҳамиҷа махқулай. Даиҷа боша ина ман кухняоман уборкаша шидам. пухту пас кардам чанд қаб. Ина шавҳарам повод хунук нахӯра. Фақат дар кухнии гуфта қолинам овардак. Дина рафт чен кард омада. Қолинам овардак. Гуфтам хай худо баракату тия. Мега рӯзи дуруз дар кухни мешини таи пот қоқай гуфта қолинчам овардай. Иҷа да ово қоқ мешидай безеб. Саҳари ово қоқ буд. Ай хо хестем. Рафтем давида ово харидем 2 баклашка барои хурдан. Овош безеб буда овои кранаш накиб. Рӯз шавҳар ма нигоҳ кардам мақсад биёя гуфта ёрдам кунад. Буромадам ина миҷада худам болора тоза кардам. Беҳад рӯғанӣ шидай. Ина ҳаммара тоза кардам. Корам тамом шид худо ба шукр. Хай кора бигем тамомшавӣ надора. Даиҷа бошаи қаливие кардам. Барои бега хурдан мона. 1-2 рӯз шумхонада барои ҳамин. Ина даиҷа боша ман люлачаома ҳамара сихча да гирифтам. Да сковородка мепазам. Ранги қазон кабоб мепазам. Картошка қатия. И закази Муҳаммаҷон ай. Ина даиҷа боша ужини мо ҳам тайёр шид. Ҳози мо мешинем, ужин мекунем. Дӯстони азиз, касоне ки ужин карда истанд шумо да иштиёи таом, мо да ҳамчунин беҳад қиртиқдар шидагиём. Шав то рӯза хов нестам, хифа мезанам. Барое ки беҳад бисёр кола хӯрда истам. Сок хӯрдам, напиткора хӯрдем. бовар кунед ҳами қашир мехӯрам, ягон чи ёрдам накарда истам. Духту рафта будам. Омада чи нависта додаги будан доруҳора ҳамара хӯрда истама. Ана 4 кило вес партофтам. Мегам барое ки вес набирад кунӣ ту чива вес партофта истӣ. Хай бои салату ҳамаи чиёра хӯрдам. Бо 400 грамм вес гирифтам. ёра ҳаракат карда партофтанам дар кора ки уқа фарбеҳ нашавам. дӯстони азиз, то наворҳои оянда худо нигаҳбонатон.